Ngài nomor katakan keburung shoble nombok nong thao. Kumre shibon Miss Janet iba penjat jaga di kecingalang haga di kepor. Kumre shibon iba Rocky yang kitin periang kejongpi kumjuri hokit iba periang suba yang i kumkinangilam juga parti iba kampame epi ki padba kibalong kadawa jong kani kecingalang kejongi haga di kepor. Kumka parti kumbala Randy Miss Janet Navaslam ngirayang na shubon kiransan kaleng saudam kamtam apa kumsing konsulensi ya kaban kerpat ya kajeng kersan kajeng piki padba matsisha pilaya kajeng kersan kabat kata kajeng kersan kajeng pi kapelang yangi bat yangi kum kitang elam bagat day padu kakamram kajongi bagin lep yang syafi ya kawan ai kuble gerpang ya pigi padba nong kersan oi kalong tu bagin rong shaman kawai boy kashnong apo jong komsing konsulensi lani hakwe kawai shnong jong barok kilai funre pigi konsulensi dan ikum ke parti ngila shim ya karai bagin lek haman kawai ke konsulensi aga jaga ta bakhamlong puding ya gaban ai kuble ya ki padba kaleng sodom nakaliang kajongi ke parti ngi sukman bagi don ni presiden nomba jongi unong yalam bakat unong yalam ubra ai men sin yangi kum kita khot juga parti nado bangis dang yaka parhado menta urong shisha unong yalam uba yalam shisha hakmat khore shawon baadan ya kapor kajongpi kawpi ai nagamanta ka parti pat nagamanta ka Jagdandriu Misokuman hanging idoni Dr. Karachen Vice President juga parti iba Bright Sawan Malmanyang MLA juga Maulai pat kita kiwai de ki nongelam juga parti naga central body pat na kiwai ki konsulsiru nagaliang juga ay kublay pi baro kiwai don hagari kapor ipat baba ngadon bankren lagi ar benta kabaningkong kanong kabanta kaba ai kuble yapi shisha nakalyang jogi kum ka parti kabarang waisdam dona kadingya nanti mano bala ban mundur ba paipa jong kashodong parliamentary constituency punaya kajing kersan kumto yangi akilai puan akilai pun reutali But hagari kapor gerpang ya pigi padba jogo musling constituency nakenma hagi por ki menswa por bangayang banyakun ya ka MLA election mangni nakenma ngana ngaya anto surok bon bom itu yanga noi ka sultanat kalong nagawai ka ski shiroi ka ski adin jong ka MLA election pada adin jong kani ka MP election jong sultanat kalong pun kita sedang beritu ya buat ngada sukmen buat ngada snow each shisha haduk kata ya kani muslim constituency kabawat langam de basyong basa hande lai nadu kapor bangarai banong ya kapati ba nanya khon na kani muslim constituency ngai khon mangne kadam kitaw ba nakan mau ya kani muslim constituency gawai na ka blok kablarim tam hada jala jangi nadu kakandai spot sandusa kanong gawai naki konstituensi kabo breu lakar kue shikaten nrengi I patru kalong na gawai naki konstituensi kabo sakden but dega tahi gamla pankhi yanga naman nga shong hangte hapo nongster pat na sheme kata karai kaba ngadian banyak khon ka MLA election but hagatu kajing khon don kijaka ki banga marwai don ki breu ki banga ki ba persnga Isan ay itu candidate jong ka VPP uyakon election marway oleh yalam election marway dan rengo wat susan ay yanga nong susan ay yaladi namar kajinglong jingmon jong konstituensi kana isang sot badai na taga daw ngami syakmat kung utaw rangba ubadan kajing snokit kli pat kajing isnay hanor jong kata kabangayang dengan seorang yang kita ngom
susun ya lagi wat susun ya ga ngami tagon ta jompi bangini le ai ke kumta ki ya kiski ki por san hajar sospa san punreu ki vote house MLA election wai ban koi perkhat bagari MP election kajing kershan kajong pi ki paipa naki wai koi ki party lu kalong shisha ke bangas no dai bangan wan bat ai kuble yopi te hot ndom kentin ya gaban ki bab debiang nagaman ta jong pi ki paipa panong ya ta kentin ka bayan te pat kata kajing ai kuble kajong igum ka party pan kalian kajonga nai pudiang ye kani ko ki paipa habangi wan akmat jong pi bagani kajing ai kuble kajongi kare kajing ai kuble gabano gabami naga donut ka donut ka bas ngokmen ka donut ka ba ni kung kinongilam juga party ngida sokmen hadu kata-kata ban yu i yaki paipa jongko umsning constituency kiba wat hadu mentadon ki jaka ki bangam patyo bandai nei kiba a ya ka tingkersan ya kurei shi kate kurei shi hajar mo mbyang tang shi hajaru mo tenrei pudiang le kata ka jingai kublei nakaliang ka jongi nakaliang ka jonga nagamanta ka jingkersan ka jongpi ya ka ka jingyat danti ka jongi ya ka nongrem ka jongi ke bangilawan ya ka ban penso ya pi pat ka bangiwan ban terwa jo pi ki paipa pat bila pudiang ya ka jingterwa ka jongi pat namar ba pi pudiang pi a ya ka jingkersan pangandong usakri ujongpi pilong ki kenrat ki jonga bat gom usakri kom bang ajukan age ubun ki jaka kamrong ka jonga kum usakri kalong tang bangan sakri ho kamrong jonga kalong tang bangan le ho nagamenta pan mentoy papi ki kenrat mo na try kata ka pian tam pakata ka de ka badai tam nagamenta jong usakri dekata kedai kebata kebanikom kabar pat pukin patpa kajingjot jong a voice of the people party agale ka MP election kalong kajingjot jong upatpa hi persya ya ka bangsa persya ya kataka mai kataka lenti kabalai lam ini syakalenti juga jingkermen agak bapi pernah siap ya kabai ramba pernah labiang ya kalenti kabalai lam ini lembagi kisampo entah sampo arti kisnam bagaya kalenti